la ukhona uxove nje uxove nje wenza umathanda uyixovele thatha abantu abaphuma ejele ubaqasha ubenza amakhosi udiliza abantwana aba innocent ngaleyo phongolo uvimba inkosi ukuthi iphathe inkosi efanele ihlala umndeni wonke udecidile inkantolo yavuma wena ongayigcobi wena ongafuna uyisayinisa kakhomta angazi ukuthi uqondeni kungani ulimaza amakhosi esilo kungani ngoba uyawaqeda amakhosi esilo wena kungani ulimaza amakhosi esilo kungani yindaba ulimaza amakhosi esilo ngiyokukhuza mfana kithi ngiyakukhuza mfana kithi lento yenzayo inyanya zokujikela uyohlala nje phekwe wheelchair ungazange uzuthinta umuntu ngoba inyanya amathonga awakujabulele lokho kwenzayo ngiyakukhuza mina laba bantu abathintana nobasukela abagcotshiwe ngiyakukhuza mina musu ukuthinta wonke umuntu ngiyakukhuza mina khuzwa yimina ngiyakutshela ngoba yonke lento yenzayo ayilungile fana wena njalo uphuma ngephephe libi njalo uphuma ngephephe libi hayi uyakhuzwa bhuti uyakhuzwa ngempela mfana kaShenge siyakukhuza thina mina lalelayo umuntu nje mina vele ongasabi ukwekhuza ngokwekhuza mina ngisazokukhuza ngoba lento yenzayo amasimba nje yibhoshi nje yodwa lento yenzayo uyahuda nje wenza amasimba nje ayikho yonke lento yenzayo uyasidakela nje ayikho lento yenzayo ayikho lento yenzayo uyasidakela okwangempela ayikho lento yenzayo ungangitshedini lento yenzayo kungani wena amakhosi wathatha imoto efane ngabaniwa wayinika iFP kungani uyasuka lapho nalezi ezinye kugadile kulezi ezinye awuqedile lapho namanje usemaphizini ave ayikhohliwe ibone indlula mithi lo yonke into uyazenzela nje le iFP yakho ufuna ukuyihlohla ngenkani kwisilo ngiyambuka nje kade ngimubuka ukuthi umdidi nje ulibele udunisisile nje ezweni kade ngimbuka nje ngiyakubuka nje wena ungamalebe nje enyisha nje enye inhlunu nje le angazi mina ukuthi mani basaba bona laba nibasabani uthula sizwe nje ukuthi nimsabani mina ngiyazi lento ukuthi lo uvela dunuse nje aduniselizwe ngendlela athanda ngakhona mayezwa ukuthi akayibhalele incwadi ayibhalelele umuntu akuthanda ukwenza lo uyakwenza lo kubona ngamaphephe kusho uyayixova nje indlu enkulu uyayixova ngasho waqala uyixova ngeemoto zamakhosi lamalebe lawo ngasho ubukhosi biyobulawo thula sizwe mina ngiyanitshela futhi lento engintshela yona niyoze niyibona nanga umuntu oyobulala into yasendlunkulu nanga yazenzela nje wenza konke akuthandayo vele dunuse nje izinto ayithandayo mayezi ukuthi adunisele ngapha udunisela ngapha mayezi ukuthi adunisele le udunisela le wenza nje lokho akuthandayo akalawulwa futhi bamesaba mawumbheka bavele bemesabe nje bemsabe ngazi amalebe la uthi bayasabani ngoba phela ayikho lento enziwa uthula sizo kwangempela ayikho abukho ubuholi kulomuntu lo muntu uphush iagenda yakhe iFP ubhizi ulimaza amakhosi ngayisho lento yakhe kumanje uyasiqeda isizwe ngayisho lento yakhe manje ngafuna ukumbheka nivula amehleni uzoqeda nya ubukhosi ngoba ngayisho lento yakhe ngayisho lo mfana ufuna ukudilizwa ehlalweni ngayisho baba umisa izulu njengendlula mithi ngwehlonipha bayede lona mqaphele lo uyasika isihlalo sakho ngesaha ngemuva usikapha ngembazi isihlalo senkosi usilahla phansi bonke abaseka inkosi ubajijela le ulahla phansi konke uzenzela nje umathanda akavinjwa mayezwa ukuthi ashonele uyale mayezwa ukuthi imoto zamakhosi wavele wayinika iFP kumanje lezi ezizophuma uzoyinika iFP futhi asenzele nje umathanda siyathola nje siyambuka bamsaba bonke othamintuli bamsaba nje bonke bamsaba basaba umqonda nje hayi mina